14. Ditanda posisi tim manajer TNM. Open Turnamen HUT Pemuda Mautulang tahun 2022. Dalam laga ini, pertemuan antara Pesut FC versus Anda Ukrimba di lapangan bola kaki Mautulang. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Pertemuan antara Persut FC versus Anda Ukrimba bukan pertemuan biasa, karena kedua belasan tim ini diperkuat dan mempunyai strategi penyerang masing-masing. Feel I don't belong, tell my best. Dalam permainan ini, tim antara Persut versus Anda Ukrimba mencoba mencetak gol lebih cepat, agar papan skor berubah. I had so many dreams, then you hit your teens. Hal ini lagi-lagi gagal, kedua belasan ini sudah habis cara, maupun strategi untuk mencetak gol. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Anda Ukrimba mempunyai beberapa kali kesempatan manis, akan tetapi kesempatan itu hanya sia-sia dimanfaatkan. Full time wasit meniup peluit panjang menandakan permainan berakhir. Dalam permainan ini skor sama-sama 0. Sehingga adu penalti. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say. Dalam sifat penalti ini, tim dari Anda Ukrimba gagal memasukkan bola, sehingga Persut FC jadi pemenang. Cause I ain't never done,